te Thyatira khua te Sardis khua te Philadelphia khua te Laodicea khua te chuan thon ro ati ka hria a ti khani a mangai zohana pathian ne na tringin in larna donga tharawa khatina lo oma chu tianga tharawa om nu chuan in larna mu lehkhabu ziak turin oina hrila lehkhabu zia hi mitinina ti thei po ani lo na chena oma a tharau chan te po ngaya in pathian tharau pol na chan te po ngaya in chu ti rual chuan mi ten that pui sela mason pui sela kong diga mi te hruai sela ti na missionary ril ru midang du sakna tak tak a om chuan lehkhabu hi hluwa tangkai thina ni chu wang chuan he kan bible te po hi chu tianga zia chu nia chu wang chuan thu nung thu om zene nun na bu kan ti chan khan ni ya hei zai na lehkhabu thatak mai puwa wana zia ka Tlangzar Thurin ka in buatsaih a lehkhabu po hi zoram tan Kohhran tan pathian hriat na konga temin pui tu ni nge ka ringa ni pathian ne na kan hun te hlanin i tong tayang u olalpa kan pathian du tak vanami hun chale hun du om min pe ka vain kan lo ma tun laya hrilenga wang le har satna chirang sangina min tlak buak la a buai tak le har sa angreng tak kan om lain zaina hun chatak mai min pe in hei pu awan lehkhabu poimo tak mai Kohhran tana ro hlu tling tur alo buatsaih thei hi kan lom ema lalpa ni yang kan Kohhran tan min pe a kan in nga na theology buatsaih min zirtir tu le lehkhabu manga puangzar tu min pe ka wahan kan lom thu kan hrila che zaina kan hun man hi chanvo nei tu zong alo chim tu zong te tan le he lehkhabu chiar tu zong te tan mal som na lo ni sela tharawin min polin kan hun min von sakla nangin min hruayang che tu min chandam tu kanal pai so mingin kan di la che amen tu la chuan Bu chairman le kan sinon moderator zom tak le rong bol pui du tak teu in da bayin kalal pa iso krista migin bai kabu keteu in khria tangin voin hi kan pui du tak Lallianpuii thihcham voi nga na ania an rengna ta na kale kabu buatsaih chu Aizol Theological College ho tu te Ranpui na zara kan sinod moderator hova Tlangzar na hun online mga kan dei thei dona bangin kalom le a amma saberin pathian hena lom thu kasoya suti rual chuan le khabutlang zarna min nei saktu tur le he le khabutu ma min jiak saktu kan sinon moderator Reverend Dr. C. Hriatreng lom thu kasoi masadua Aizol Theological College Principal Reverend Dr. Vanlalauvan Pele Aizol Theological College Register Reverend Dr. Tlangzar Tepani hena o he program hi min buatsaih saka min kai hruaina wangin lom thu kasoi masadu bokani tin zanin kan le khabutlang zar tu thaito chua min edit saktu le he le khabutan tin tlang pui sai tu ta na ruan tin Aizol Theological College sakumrei takum somni don lai kalau tho pui thin Reverend so thuam he na po
lom thu ka masadu pokani John Calvin theology hi the theology of John Calvin tia sab tonga kasiak chu nikum tunang hun kanu pui thihcham voilina khan ATC principle punghak tean Tlangzar tawa kumin na thihcham voinga na etianga sinon moderator hoba Tlangzar na hun kan nei thei hi kan chum kwa kan lom tak setane Calvin theology hi Protestant Kohhran te Thurin in na oimo tak ania wangin India ram pathian thu zirnak enkol tu Senate of Serampur College chuan BD degree le MT degree course te atela so wangin mizo tonga Calvin theology ka ziak po hi BD sir lai te point an tangkai pui thei tu ngai tuin BD syllabus mila buatsaih ani Calvin theology hi kan Kohhran in na in dan hi to pathian lo na le thu nei na sovereignty of God as ti dan hi doctorate dissertation sunatan kazia lea India pathian thu thiam te le Kohhran voi tu zinga kan Kohhran Thurin Tobul ani miau awangin voin pin India ram Presbyterian Kohhran tan hian abik takin keini mizo Christian tan hian alapoi mo le rengin kriani ka soita kangin Calvin theology hi pathian thu ka zirlaya rildu le ngai tuana kalau sentam na ber ani awangin pui point min tui pui về lệ xin pathian thu ka zir hun chung song le Kohhran dong bol ha lo ta ka tho chung donga kong tin re na thil ta ka min choi oma a thil dong min tran pui tu ani awangin ama hriatreng nan he lehkhabu hi ka lan heng he ani he lehkhabu buatsaih na hian ka sai tong khan pu chuawan thei to pa min buai pui ba ka Reverend Dr. Vanlalauvan nupui PC January minen puin proofreading po ulu takin minti saka chu ba ka kom design hi afanu dula hana lalhan pui dula Mizoram University a guest lecturer na thokme kina a design ani he ATC Associate Professor Reverend Rosiel Minato Chongte Kau Pi Lallianpuii kan magpa Reverend Lallianpuii he lehkhabu na hian in tran puina sale boka zabain he na lom tu ka soini in he lehkhabu min chupsak tu Loisbeth Press nei tu pa US lalso mapudai tenena lom tu ka soi boka zanina kan Pi Lallianpuii hriatreng na tana ka lehkhabu zia Tlangzar nei khoma hian pui leng kara ka som na ngai poimo a karong bol pui pastor te minister te upate le rong bol tu ti rang rong tel zong te in zabain he na lom thu thinlung takin cái lệ ka pa ten kan soya in bial le in Kohhran bi te le in sian te he na alo le ve tura boy pui in huam thu kalo hiatin kalo me bokani ato bera chuan he online in khom boy pui tu le a host tu Aizol Theological College ka tho pui Reverend Nalro khuma ma le Reverend Lallianpuii tenena abi takin lom thu ka soi boke kalome me tuna chuan lehkhabu thir lok na
nei Thurin Reverend Chu Thuama lo somang u Hello, cái trong thế thiện, cái thế thế thiện mà, lệ, giờ này là hiện bùa lehkhabu zone Calvin Theology Tlangzar na clear lock Thurin min ron bay se ya. Tu lai hiện cái sel na pan deu ka voin pay chu common nuam lo lek deu renga ka chan vo po hi phat mai ka du ruma mar chu e mating ku tel ramani lehkhabu clear lock na ti ni ma se bu chung thu te chu clear lock lo chuak to a Kohhran hi zon Calvin nam sei lovin kanom thei lo tu kan ni a theology mi zo tonga a lo om ta hi a lom om tak zet ani kan ti dai tiang bi lai khan theology hi tui pui subject ani lem lova biblical subject Old Testament le New Testament a inkur khung deuh khania theology hi hian mi a thil zo point wa va mo ro siam lian to chong mo zo zok Thurin kalo ko mu bai chen ani mi zo zing a chuan zon Calvin an pi ma sa deuh bernia ka hiat chu Reverend Arlo Than Moya hi ani a adata chuan puwa va hian atui pui satlia mai pon lovin alu chil alilu kan ti zok mang chu tiang khop chuanin zon Calvin hi ron tui puya a hrie ani Cambridge ka zirla ka zon Institute of Ethics principal ni la renting nay nge ani na lo om ho to ta loi tlang kan ni ya ram nun not ko khan ama hovan din rang chuan high school a chua san nu loka anung zin ka thok ve a ani ai chuan ka thok rei nge la ni eti dun na tho pui nuam takani eti se kan tho dun lai atangin SEC le sinatin ti tura pek te chu min editor trina thei to chuin ka lo pui ve trina tun tuma po hian in tharung takin ale ka buatsaih zon Calvin Theology chu en pui Thurin min ron nge na ke chuan hial ruwa la ka ngai lova ka thiamang to kin ka lo en pui ve ani en pui dan language committee na buatsaih mizo that kani ka nuwa lehkhabu ka ki me ra ka da PDF in nen ka ani ka chu tiang tu au dan tak hian alo chu ta
mizo na ku he lu chil tum vak lo ka ti to kha hele khabu ai hian bung som pasari ba ka atopa tlipna awma abu topa bibliography pek zathum som ni pakhat atanga zathum som thum panga thleng awma hetatang ringot po hian hele khabu buatsaih hi ana men lo le ti cha hriat thei ngala hele khabu bung tin topa hian end notes awm veka azia dan taka chuan end notes hi footnote anga da ania amaro chu watch file tanga pacemaker ka da khan footnote zong ka end notes akal veka footnote da let le kha na tam deu wangin ka ti du ta lem lova hei hi chu keima taimak tok lo wang ani ber zon kalvina theology bung rang thu te ro chu an da chuak ila bung khatna hian Kohhran siam thatun lai khovel din hun kan hmuwa bung ni na Geneva khopui le Kohhran siam thatna in tan da kan hmuwa bung thumna kalvina nun le rong bol dan chan chin kan hmuwa bung lina pathian thu cher chua dan kan hmuwa bung ana Bible thu nei na chungchang kan hmuwa bung rukna chuan pathian hriat na chungchang kan hmuwa bung sarina engkim chunga pathian lalna le thu nei na kan hmuwa bung riat na Isu Kristan ni na le an tho kan hmuwa bung kwana tharau thiang hlim le an tho kan hmu le a bung somna pathian pakhata minung pathum chu thu kan hmuwa bung som pakhatna mihring le sual thu bung som le panhi na chandam na thu bung som pathum na Kohhran chungchang bung som palina Kohhran rong bol na ministry bung som le pangana sacrament thu bung som parukna hun nung thu van bung som pasarina to bera van tlang chandam na thu kan muani chung chu abu chung thu tlang pui chonia soima sak om tak an nung bera kan soi ange hele khabu bullama hian synod moderator Reverend Dr. Stilal Lira Thuziak soi hon na le du sakna thu a oma chumi data chuan ziak tu thuma a om boka heng thuma sapani hi kan chiar chuan hele khabu hi eng ange ani ti chiang takin a hriat theya ato bera chuan zon kalvina theology hi mizote tana pathian thu hriat na nar poi motak hele khabu hi ani ka beisaya afral na konga po arsat na om karing lova wa hian hetiang le khabu tha hi adang po labua sai zel selati hi kadu sakna anie kalome kalome tuna chuan lehkhabu Tlangzar Thurin kan synod moderator Reverend Dr. Pi Lallianpuii lo somang Sanina hian atonga hriat theimo atana hriat theimo lehkhabu thatak mai Tlangzar theitura buatsaih ni hi lo mom hlein ka hria bu hi hei lo en thuak turin min ron pe nge a ami ta chakwak lo wangin ka chiar tam man lo na a abut pumpui kan thar deuh thuaka angai nom ba ka atangkai tun ma a klasa teleng engemo ti na te kan lo ngai thak to thin te kha chiar thia lo om ta hi alo mom le in ka hria a mizo Christian te tan le abik takin keini Presbyterian Kohhran te Baptist Kohhran te hi John Calvin te siam thatna atranga Kohhran lo ding chhozel kan ni na te kan soi thina chumi kan thurin chiang taka chiar thei tura alo om ta hi kan trong nge ya chiar thei tura lo om ta hi alo mom hlein ka hria chu ka thu ma hruaya kan soi ma sani tuna chuan Reverend Dr. H. Vanlalauvan lehkhabuzia John Calvin Theology Reform Theology Tobul ti hi mizo nupui mizo trong chiar thaya piang ten an chiar thei turin le a chiar piang ten pathian mal somna an channa turin ka Tlangzar
Thì anh lehkhabu chu anh ấy anh lingin na lang tlat maya thalangan kian anh ấy kan synod moderator chunga kan lo me a program a hian chon a top lam ani der maya enga mohan sei cha ka on ta ki puaw kan hong lok mai don em ni minute ni khat ve kan hong lok don em enga mohan sei du tan Tlang dot na kan moderator ina a release live tha khalak alang lobamo a video kha lang se tha kanu lok chu ole ti lehkhabu haron keng khang le se thong in moderator ka kan e ni rina kha he like Galaxy Z80 kha mid box na mo Kongai kan moderator kan kontinent sela abu khiye mu thai sila ni chin chu ati la pa ha lang thaya I video lang chi lo đi cho nó là Ini aja na lang masih buka. aku về ba xe nghe đi Alang chiang ko pasin signal le thalo liang. alang ho kha nin tha lo la ro le Sama lo tak ha WhatsApp ba orang thon je buku ba kha. ole Khai khan keng hai sat se a kan hit. A nai le ma dewa. anh biết có được linh chất này ạ oi lo hello Dikina lang skills do le try kan laman mo ti khan alo Ale ka buzek tu kha la sound ron churing ba ni kha. le ti china ka soyang khan aba khi chu hun top khar ra ni maya puwa wo ber kha kan ron te nga han on ula ceremony thai tiang kha un kan na nei tura ngai la pani khat soi du thu soi du reilo soi du nam chuanin hun hong lok ila thaw me adu pia không lâu nhàng cái suy lóc cái ô tối tiền biết hết thầy ô se the cái suy lóc cái này bùa văn John Calvin nó Theology làm gì khi along khóc bay à cùng phần hậu tan bộ hay chú râu lu lính đồn cái gì lehkhabu hi takin Mizoram Presbyterian Kohhran tan phei chuan ro lu atling le zualin ka hria ani hi theology lama kan pa ani Mizo Christian tan he lehkhabu hi atangkai hle don ani ti kha kan soi ve hrim ani ka lo me lo mo me bắt tiền dễ là tôi thế bút rồi tối cái bút xiêm bút xiêm anh mua rồi ấy thì một cái tiền cần lâu chắc thar lệ đều lấy cả cần mình đăng cần kiện đó na mà rồi sấy tour cần in chắc không đều poni mấy thế à sấy ta càng khan hay John Calvina Theology bu sa trongin chuak to tu na ami zo tronga kan han nei le hi kan Kohhran tan le kan ram tan mizo Christian te tan ma som na ro pui tak anin ka ria kan ngai thak ta kan khan pu aw hi MTH azir lai tangin Calvina boi pui to doctorate thesis a pozia ka helaya kan tho ho point
Calvina heni reng moya ka ngai tua na pakhata chuanin theology peng dang hi ngai tua về vác lầu lutuk ti zong te kon kan ngai tua thiam na le atui na hian Calvin theology atui puya azia ka mizo te ta na atangkai theitura a han chhop chuak hi alom om tak zetin ka hria Calvin theology a chuan mizo te zinga mai ni lovin a khovel pum huap ngai tua po hian asoi theiber pol turami ani karinga keini Presbyterian ho tena kan theology Tobul voina tangkai taka kan man theitura puawan han ziak chuak hi lom om tak zet zetani ni chik tak chuan ka chiar man lova amaro chu toite ene enga model chuan kan chiar thuak thuaka ka han chiara tangpo khan lehkhabu rokling le ro pui tak ani ti a hriata alom oma tin pipui thihcham kan han release mitla pipui that zia te tin helaya kan hriat ve china mun dang chu nilo sila helai atc thok ho te na puaw te nu pa kan ngai zia le an mi uap na kan ngai rut zia te hi kan la soi thar fu ani ti te kha toy te in kan soi ve do ni kalome ngalom ome hun te tlem de usia midang han som zel po cha gom na kan ti to lo mayanga kan hunin min dai lo pal te lo oma trong kam ni khat le kan bel du chu BTS kan zir tira tang hian puawan min zir tira kan ho tu pa kan sara ni middle school ka kallai hian Pi Lallianpuii min zir tir boka ke chu puawa te nu pa ina an cher chua kani ti zong khani sen chunga kalom mani le tu na chuan mal som na soi turin Reverend Dr. Vanlalauvan karal te Principal Aizol Theological College ti ni mal som na ba ka trong kam ni khata sei du nei chon an sei ma sa sela mal som nei kan hun min trin sela chu mi zo huna om tak le a sei du te pon kan na sei don nia Reverend Dr. Vanlalauvan ka principal lo somang Chairman kalome niat thu toy te han sei na rem chang ka tiang min pek ta ka chuan puawan tianga John Calvin theology an ziak chuak hi alawam len ka hria Serampur an nuaya pathian thu zirna hian ne reformation tiang zong te chuan subject poimo tak chu ani amaro chu mi mal takin John Calvin hi lar lutuk lo trin nin alanga apoimo le kenina kan ngai sanang takhi chuan hriat lo lo de amaro chu pu awa alo thoka timayang hetianga man lak chho nu hi chuan Serampur India rama pathian thu zirna wiber institution lianper po hian angai poimo thare emmaya ten hei course te po MTH thleng te poin ming te alo lang chaw heng hi pu awan ha tho ra hi ani thui khop maya ta hian abik tak poin lom thu kan sei du ten chu ba ka chuan mizo petan phei chuan ni china kan han ngai thak tam berang khan John Calvin theology hi kat pathian thu kalpui dan te in hana bul tak alo ni wangin a poimo zuala chu sap trong ten kan chiarin kan zir thrina tin hei Calvina le na thak te timayang zirna ATC hanan oma hemi manghian thui tak chu kan han ti ve nain pu awa hawa bultranin tikhan ka han ti chhozel nain du thu hi ala sam tok lo na chen tam taka oma chung kara chuan ani in Calvin theology mizo trong ngeya hetia chin chuak tak maya anda hi ahule zual em ani ti kan sei do ni tin trong hi lelin ani hi chuan
aziak tu original thought angai tu na dik tak ang aziak tu masai na zi ang kha lelin chua hi harem em maya amaro chukan van na ya ke ni chon hei John Calvin na theology chu a English lama ziak tu ngai main mizo tongin an ziak le ani a chuwang chuan angai tu na a lang le riu su thek zong pokha mizo tonga pe chuan asap tong lam ai ma khana chiang zo in kan ringa chung te phang chan lom om zual a theological community a thian thu zir tu te la zir ti tu zong te ba ka kan Kohhran bi pui no pui tan po a thian thu chuina poimo tak mai Calvin theology zir thaya chiar thelom ta hi alomom em ti vena hian zanina hian kan sei vele duani chu ni sela kan sei thui ta dewa masom na ni alang kan lalpai su Krista khongai na te pathian kan pa wana mi phangai na le tharau thiang rim pol na duam tak chu zanina John Calvin theology abu release alom ta ziak tu Reverend Dr. H. Vanlalauvan achung tele in zanena tuna le chatuanin lom zero se amen Amen. Nalo mo me. Tikang kahun chu a ho somo pu au ne na kan lan to ka zo ta chuan in zawai an hela lom thu thin lung takin ka tu lai ka pa ti zong den kan so ye lo puya che pu au lo puya che ka lo tak ka ni ariat le imni som ni a hian Lehkhabu sia deng na la than kha du dar san aron chuak do na in lo en pui thei chuan lo mom kan dom sir do de Ti pui ka mani chok ka ma kan in tho mai don ni oi tin ngai abu hi lei thei dan tu kha an khre duang a mi pui nol pui poi Singapore abu hi adun anomania he sinot bu grum lama kan engam zat ka da thadona sinot bu grum kan prescom general manager ni po chongka ton kan in bepel to in sinot bu grum hian brand sang aneya chunga chuan an semdar tura kan nga ya tinai don ko pui chunga kan upate le kan pasorte hianin an mani ko sana copy som te in then pe chun ko copy som nin an lo ti raldona chu tiang chuan bi kinai jol ko pui chunga hian chuan chu tiang chuan in a leidu tan chuan kan pasorte le kan upate na tranga lei thei tura kan nga ya in he ai zo theological college zirlai te hian engam bazat hian du tur thu min on thila chung chu kan ho tu te nen po kan la soi du na nga chu tiang chuan an ni tan chuan in chu tiang ga lei thei tur chuna omanga chu tu na chuan in hele khabu lei thei ya kan an ti dar dan chu ya ni rie tikhan in thei mo aman khan sui ngal ko the amman kha teng zani le somnga ania amai pastor tele kan upate min han du saktu le min boy pui tu te kal tlangero chuan teng zania le thei turin kan in bereme zaina tel zong pages an in ani mo ti chu ni zaina tel zong khatu tani until the proof until the proof kala ya na ni mo until nge o kala thagan la fika ni tel zong thagan mo karon post